Caleb Mutethia na akathite mbundi wandikani Meru ntuba gutumiria twanya twa ngugi aruga untubo butombika kairi kiri miaka 3 mithiru. Mutethia ugite jaja ni maciara jangwataniro ni untu mbundi nthiru iraturaga kuthinwa ni utongere buria burakurukire noritie mbundi gutegera na ritho ria ndene aritungugi bakibarua baria baturaga gutungata county na mucara jwa nthiguru muno. Mutugikare na kurikithia Nenko itikaniria na ngavana ura gukara kiuga that thirire ejire Meru nyumbiti kureta weti mbere nuntu one mbere gutingi umbi kwandikana nuntu te department yetikana area ingi wajagi public service bond be kotini wajagi babangi be kotini by the virtue of fact that narombiri gwita agwatithania all these bodies cha consolidated ndamuna chitha ikiara ya one voice. It's one of the biggest achievement ira tuinona arua niro tukuga narua na betu betete kwandikwa ni migambo ya MCA wa Municipality Caleb Mutethia kiuga ni bwega mbunde wandikania ja Meru iratumiririe twanya twangu ikere thirikari ya Meru irekarito mĩaka 3 itiandikene ni romba ria MCA uyu ni ati mbere aritingugi baberu bethira bakiandikwa mbere mambundi unitegea ritingugi bara batwire chiritanite okagita karaja koritira ngugi thirikari je bakionaga gantu kanini kuna ni berinya tumikini other recruitment njeru iringi umbikagi public service board na riu ni romba nkuromba kibara be ki department be volunteers bachitanirite gwitira account ngugi utheri bakiona stipends tafadhali justice ithirwa baba bayo ngugi be bambere nkumea twina ni nene mono ngugi bara kwandikwa baberu but ikethwa unreasonable naro twita tu recruit antu baberu ake turi bara twitaira ngugi no tukyo barare agwa kingi MCA Mutethia na ugite mbundi ya municipality baterekwe urubwayo yongwa ithirete rungurwa rwangiru na kiri kwirungamira ngugine yayo kende kethire kuria municipality jo kwa tauni nene if at all na ndira nekaya wachateo ithire na ndini kuchilani ongwa the dream yetu kwa area ya municipal ithirwa ya city niyo ikambirira nuntu ketho make decisions na ina decisions ciayo na planning yao as a bond. Migambo ije MCA Mutethia ritite ndiria kuriongite muchanja wa ndine yawe agitega gantu bara bagunikire na murandi jwa nguku kenda tugita mwaka 2026 kama mwaka jo twitite jwa financial year 25-26 baranka nguku ibara bombiti kumenyera atha kwi mtu wairwe nguku arega kumenyera then it doesn't show kaite tunenkira any reason eniki tubati umunenkera nguku ingi ato tubati umunenkera nguku buru about 10 of them na fortunately enough kulingana na advice ira twaei twambira guchimenya cha karabu bwega na thayu nchamba chino almost 4 kilos na chionka chigochiara ankuga moradu jo twaretine Caleb Mutethia ijombe totethia maso baba ingi ja batwi endelea gutretera murandi jo kinyo najo amburi onajo sungura onajo gintu kingi na turetere instinct gutwa mbecha nontu mbecha ra weto kajukia wekera chuburiene for 1 day ke report rate to shawero Juma reakwari etwa ni Mutuge Kare.